आता खबरो विस्तारात। खायात पियात आणि मजा करात असो संदेश दिवपी कार्निवाल महोत्सव शेनवारच्यान सुरू जाला। पणजेच्यान कार्निवालाक सुरवात जाले उपरांत दुसरे दिसा सावन वास्को, मडगांव, फोंडे, शिरोडे आणि हेर भागांत कार्निवालाच्यो मिरवणुको जातात। पणजे सगळ्यात आदी कार्निवाल सुरू केल्ले तिमोथियो फर्नांडीस हांचो मुख्य सचिवांच्या हस्तुकी शेनवारा भोवमान जालो। पळयात पणजेचो कार्निवाल। Dear friends, can we hear a cheer for Sonia Silsat and George Costa? Well, dear friends, you can take a look at Mr. Timothy Fernandez at the dais. He was the very first man to start the Carnival Parade out here in Goa. Without him, without his initiation, it would not have been possible to have Carnival out here in Goa. Open! So, all of you out there, we need you to cheer as the float is parading on the Punjab roads. Sir.